Kinoilam kahitu West Giant Hills berkentup yu AG Satin Hami Esrembai bat kwi dukot kelalit bani kendu ikibor berpenyat ya ke office jang ke Meghalaya Transport Corporation MTC kabadon hajuai. Hakini ke jinglet la shembe kini ke office la penyat di kinong tre ha ke kerdan Lower Division Assistant LDA bat umsyu u officer hakini ke office. Ki bos ki bayat na jawai saipung jawai kanduliru la penduk no. Kini kinoyalam jong kehitu kiladawa na sorkar ban pin KM biang ye ke MTC ha ke ni ke district ban ai ke jing syakri ki pai ba ha ke lek kawan syaki jaka nong kendong. Kila kerpat yu menteri badai pet ye ke MTC ban pin KM biang ye ka na ke benta ki jing don kam jong ki pai ba. Mình cái đi nằm quay trong cái sim taksi itu. Oke, sim dia. Dia ini kan. Dia nggak sebetulnya ada inspire ini. Oh. Itu Sama jiwa ada ini pier ni. Saya kata hatu senang mengindukan wacong ke hadu katwan ni jinglos ke pier ni. Sabun bersih terus. Adjust di melumala katwan. Berapa sekali kau sih di tanah ni. PM ni di NGO ni di Akson ni di grup her dewan sekiwa buat dia ini rasa ni. Aduh kami isi lah. Dan kalian yang pergi ke kuat tu tong. Kau ada di luar ini mari kita yang pergi. Man ke MTC dah ilah ke Tingsong ke. Kalau you saya buat ibu hari ini. Itu semua tiba tiba kurang. Mana ini bukan kasih tempat tu kelar gitu, no? Aduh kasih kita minit ini kita lagi, no? Kalau ada you clean, biar mau harus. Dan dua orang sini, orang usang kan bukan. Ya pergi teman MTC gitu. Ingat. Ya kita seru teman. Kita tiba habis beli. Tahu boleh tak bang? Mak. Tahu minta kesini bila one free ini ke MTC kebetulan hang ni apa jual. Nilai yo hi ki ponjuk katukan ni sepang ke MTC jual report. Bun bahagi jing namar ba balai ni hapan mi cegane ke jaka dei naga daw ba di passenger ki ba jupudon kam ya ka MPC na do juai tu khanduli juai tu saipung juai tu pala debu gi complain wa agi nu gudu benta ki changing gi namar ka rilom jain tia hi bro ko gi ka changing ba ha ka kam kali kalau di passenger ki ba chong ya ka MPC te mata kesini ngeli kendo bat kini ki nang tre jong MPC hang ni apo juai tau ngeli yo kat tu kat ni ki point namar hakan ni ke MPC beton hajwai ke bon bahagi jingduna nado ka building ke in thong nado usnem ar hajar khat kendai ki jinglai penlek tre ki kam ki jam jong MPC ki long ki bedko ado kata lagi pos ngile yo ya ki jingtip malum mala ki pos jong ki EDM ro kam don show ka UD ro kam don show lagi pasong hang ni ki dei ki suki tang ki suki sri kisuki ki badai kisuki sem kisuki patsa kila dulu te ngin nang kaliang ka hitu West Giant Hill district ibu ya gajing dawa hamtam ya transport minister kamjo le ya ki head office ki badai pek ki badai khmi ya kali ka juai tau naliang ka MPC wa ni kerpat ju re pi bat ni dawa hero ba pim penurlong no ya kini MPC ke badan hajawai dei ka daw ba pelong na ka daw ba balik MTC ke teko hagi no ki benta ki kam bahaka ki kam kali ne ki kam nado ki post ki staff ki official staff ki mechanical staff nabaro ki liang ki kali lo kim don show kari show ki jing trai kam jang ki staff ro kari show kari show kam ya de show bat ki jing trai lang ki staff tani ni naliang ka hitu West Giant Hill district ni bo bat ni dawa hamtam ya i transport minister badai pej hamtam badai ro ujai benriu jong ni napo karilom jang tia balai ba phim chimpi ya kani ka kam balai ba phim take ya responsible ni naliang jong ni dawa ya pi bat
ni kwa hero ban pen urlong ya kani KMTC hajwai khnang ba KMTC kan long ka ba ipo ipeng khnang ba ka jwai hero namar ka jwai ke dei ke hit khmi jong ka rilum jai pia tang ini ketin ngin sa pengkut no nang ni sa khamat ngin sim ya ki memorandum ko pher ngin late no sa head office bat ngini kendo hero